Ada yang join sih? Udah sih, belum ada yang join. Bagus jangan. Mungkin lah. Enggak, bodo amat. Skincare sih. Aduh, wah. Seandainya nak. FB yang Oh, coba udah. kenapa sih? Siapa nih join? Kenalin. Saya tahu paling gitu sih kayak. Oh, dua udah. Siapa nih? Kecuali Kayaknya caranya nulis nak. kok saya ada kan? Saya pemberitahuan itu. Ini udah ada dua sih. Saya ini bergabung. Aduh, Bang. Apa mungkin? Oh, biar nggak ini kan. Pangsin Tawangnya kita sedang live gitu. Tentunya pencet ya kan? Permintaan kepercayaan sudah bahkan besar berbeda lagi. Siapa nih? Bukan. Saya ada nak komen tadi. Saya nggak soalnya kok bisa sih mana? Itu ada siapa? Udah ya. Baru jam 5. Senama Isa. Oh, udah 8. Sekarang 2 menit ya kini. Apa yang Ya sama ya. langsung ngomong lu ya 2 menit. Coba nggak ada. Cang 602 cang mulai. Oh, ini 6 Maret 3. Langsung. Oh ya, dulu. Oh, udah 8. Sudah cahaya sedang membantu. Oh, mungkin kalau teman baru kelihatan di sini. Oh, iya, Kalau iya. nggak teman, nggak berarti. Pak Gita tim Paksis. Hah? Dulu acara lipat gitu ya. Ini balik lagi sih, yang lebih mudanya. Pak gitu udah. Undang Pak gitu. Biasanya ngebayang. Biasanya. Mah, pas aku ngecoknya lagi 100 per orang itu. Om Swastiastu. Para pemirsa sareng sami sane onang ring sajeroning sastra Bali Riki ring live di tiange sane mangkin di tiang jagi nguacen cerpen kekawian saking Imade Sugianto sane wenten ring web suara saking Bali. Esuk semua sareng sami semeton titiang sane sampun join puniki wenten beli putu Mbok Sinta dosen tiange Pak Bayu Pak Gita Rian siramale niki. Nggih, sane liaran niki wau 6 niki durung jam akeh. Akhirnya kita. Hah? Senang. Iya. Apa nih orangnya? Langsung ya? Hah? Langsung. Kasih makan dulu. Oh, mengurang 3. Aku ngomong sama podcast. Sama ini,
ribet nih. Dikit aja kan boleh Ya. dikit. Ampura niki kewentenane wenten noise suara. Nggih, wenten briguna niki sampun join. Ampura. Kalau lagi 5 atau lagi 900 cukup lah. Langsung ya. Langsung ya pada di Nggih, suksema sanemang semeton sami sane sampun wenten niki miarsa yang live iriki sanemaken jagi kekawitin titiang. Ketut artawan buka adane mula liung lahar teberane sugih meliah sesukat man tugas di Kalimantan Timur. Duringlah tanah misi batu bara nada iya sugih. Sekancanane kenehange nyidang kaisinin ulian liu ngelah pipis. Nyidang iya nguberi pian ngelah kurenan liu ane seken aja kemekrap kambe te papat. Di sisi mirip liu nu adane tu sing sah. Ia tu sing nyak kalah aja artis Indonesia nih. Apa buen kalah tekening Syekh Puji. Anak sugih ane ngelah somah anak mare menek bajang. Kedot artawan masih ngelah. Kewale tu nenaja ke. Jani umurne kedot artawan sube 6,5 tiban. Kewale nu sidam. Mirip banu litruna cerik iya dadi tentara. Bayune nu sidang menguam. Cara petapan barong. Ya dia stun bokne putih. Nanging ikut nesta dekenjir. Umur 6,5. Ia buen ngelah rari. Kurenane ane nomor 4 maresud melahirkan. Sueje ide sang yang para mekawi. Uli pidan. Kedot artawan dot ngelah serta nemuan. Marejani ke sini. Kurenane ane malunan. Onyang melahirkan pianak lu. Entu ane ngeranang ye bien nganten. Mapan kurenane ane malunan subet lah biek ni. Ane jani kenahang. Kenah nekai sini. Kurenane ane nomor 4 mare mayu sepelekutus tiban. Anak mare tamat SMA. Sedang bunga apa buen nyidang emang pianak muani. Dobel yang adene kedut artawan. Ia ngelah hitungan lakan ngayu pecare metlu bulanan di Bali. Di tanah pelekadane di desa Kembang Kirang. Buine, ia lakaran maya sesangi. Ngadokang bali-balihan na bulan pitung dini. Ngibur krama Bali ni. Peteng nesidori. Lakar ngupah wayang cemplong. Neket di Bali, kedut artawan sebet atene. Mapan mujana nginitan pererenan. Surat kabaring adanang cuaca ekstrim. Buin nadai, buin nada mesrio ujani. Tusing tahen luang cuacane. Awai misi dogen hujan. Do ngeranang ye sebet. Ken-kenang lakar ngadokang bali-bali hana bulan pitung dina. Nyen lakaran mebalih mau hujan-hujanan. Do sangat bakat kenahang. Nyidang gen ye nyewa gedung anggon kalangan bali-bali hane. Nanging ye tusing merasa galang. Anak di desa lakaran kewah ajak mebalih ngagen ke kota. Ye takut penontonnya sepi. Gegaine tusing ngenah mewibawa. Ia mula makenah sangat apang bali-balihan yang higel di natah ni.
Man mapitungan aja nyaman-nyamannya di Bali. Kewala makejang tusing hidang mang jalan. Sejak bau nenu-nene gelang di Bali Banjari. Iya nula. Gegaine subapa. Kenah nengancan mekerebetan. Iya nada ngai bangunan carwantilan. Galahe suba mepet. Apa buen ia tusing demen oleh pegainani mengalengalan. Alasannya tusing jeseni. Ia mula demen kegainani rapi. Apa ngenah mengaji. Didu lantas ia ngelah kenah ngai sayembara. Nyenjani nyidang nerang bulan pitung dina. Di jumahne. Laka rupain mobil jazz. Lantanah cari dasare. Sayembarane kesobiahang di koran lan radio ni. Untuk sayembara nerang, mana dia mobil jazz, nekat masih di kupeng nei kaki baglur. I kaki baglur mula kasup dah di pawang hujan. Uli ceni, ia biasa ketanggap dari juru terang. Kebiasaan toba katang tanpa melajah. Ka cerita duga secerit. Ia deman macam belengan di tukade. Ditu lantas ia man pice kumis tonya. Kocap kumis tonya nentu metaksu. Ia nanggon ngisi dang hujan. Sesukat man pice kumis tonya. Liu krama de sejumah ni percaya. I kaki baglur sakti nyidang ngisi dang hujan. I kaki baglur bunga hatene ni ngehadiah sayembarane. Gede kenah nelakar luas ke desa Kembangirang. Milu pecentokan ngai endang. Yang lah kletek menang. Yang suece widine. Ia menang. Hadiah ne merupa mobil jazz. Lakarang bang cucone. Ane nedang masuk SMA. Tanah cari kilap harang anggona semua. Ia uli cerik dot ngelah sedra pedidi. Mapan suba sesai ia nepukin anak kewah mati di Bali. Mati bisa tusing man sedra. Ndo ane ngai nangi kaki baglur dot ngelah sedra keluarga pedidi. Jani subagalah raga ngai keluar ke bagi. Ye ni raga menang. Sinah iputula karandeman bang mobil jazz. Sinah ngancan gaya lan pede ye masakola. Kita masih piana kita sing lakarang ruat disubani mati. Mapan jani tu sing demen mebraya. Kapah man mebanjaran. Mapan sibuk ngalih merdek. Hidup di desa kewah. Selek pisagan yang alih pengupa jiwa. Omongan. Kewah. Apa ngaluh lungan supa ngelah sama pedidi. Buin mani mati. Tusing kewah ngalih sama. Keto kerebatan kenah nediati. Setonden miluas milu pecentokan rangujan. I kaki baglur mesemedi di kamar suci ni. Mayembuh ia meberada tu sing ngajeng be. Tuah ngajeng nasi lan cukut-cukutan. Yan suba meberada. Biasa ne ilmu ne nyusup. Meberada malu kejap. Masih buin mani sik dong sana ke megai liung lah be. Ditu jalanan kena ngajeng dedaran ane melah-melah. Jani kanggoang, nasi putih. Maimuh jukut bayam lan jukut paku. Buin mani, mare mau pesta ngajang puyung hai lan cap cai. I kaki baglur rangob nepukin rumah sang metangun yadnya. Luih sajan, metumpang besi. Tembok ne mau kir nganggon paras palimanan. Kayu-kayu ne meprade. Yan bandingan ngajak prade di pura. Nu kalah kelas. Kalah saing.
Gitu masih sanggahne luwih saja macenes lungan teken pura besakeh di Karangasem. Natahne mau kirban batu sika mewarna-warni. Di tongosang matangon yadnya, subeliu ada pemangkuane kesengguh kasup dari juru terang. Utawi pawang hujan. Onyang regepang ja pemantre, nanging liu pemangkune ngikil, ban lepe ganu ya hujan. Hikaki baglu ragat tekedurinan. Mapan ia percaya, anak lenan tu sengje lah karangidang rerenang hujan. Ia man pawisi dugase masemedi. Ngancan liu anak milu ngancan demen adene. Mapan aja liu ngersiti. Apa ngejani mereren. Nyan je sidori pastilah karangidang. Ba nulis lidan ni de betare dus dosanus. La nempeng ni ngehang mandre. Di subane de betare kenyal sinah ngambul ide. Duren juru pawang hujanane paling sidori angkat. Bedek masuang mandre. Bedek nunyel samuk hujane merere. Di samping ide betare kenyal. Hujane masih lelah huli semengan melusin bumi. 14 ada mangku juru terang. Mekejang nyerah. Hujane tan pererenan. Ketut artawan kenah neingo. Yang nganti nyanan sanje tusing endang. Sinah premon godogan dedemenane. Tusing jenyidang ingkel. Ia sangat mepinunas. Apa ngejero mangkuani nomor molas nyidang nerang petengejani. Nawag jero mangku. Ragane saking napi. Tiang saking buleleng, sing raja sakti. Tiang demen nani sakti-sakti. Tiang tu sing je sangsi jero pasti kesakti. Pinunas tiangi. Jero mang demer sidayang nulungin tiang. Apa ngujani mereren aja bos. Tiang maut sahel. Ngiring sarang saming resti tinunas ringi desang yang widi. Nanging sedurungi. Tiang nyalanang tugas. Tiang nunas ngaturang segan aja bos. Boye je segan biasa. Segan api. Tiang lakar nyadiang. Ketut artawan nyangkwa rau si kaki baglur. Nasi putih hakepel. Bawang kegentosian untuk puyung hai. Dagingin masih aja mong capcai. Ide betara dalam sampun seduk. Nyanan tiang ayabang. Ada rasa sangsi ketut artawan ingah Banten ni. Nanging ia tusing makirim. Mapan sangat kenah neujani mereren. Suut ngajeng. Ikaki baglur laut masih letiding. Masuang ruku akate. Ia masih nagih sambuk langkor. Ia masuang bebuntilan merupa bok dawa. Bokin tu tusing jadelen. Tuah kumistonya. Kumistonya nentu pejanga di udang ne. Ia memantra. Hujane mereren. Ketut artawan kenah neliang. Abulan pitung dina. Ikaki baglur jenak jumah sang matangun yadnya. Sesukat ia ditu. Tusing tahen ada hujan. Ya diastun pisah ke desa hujane balas. Di desa kembang irang yang cepok tusing taen manujan. Mekejangan aki angop teken kewisesan ni kaki baglur. Apa buah ni ketut artawan? Kenah neliang. Mapan sesangi ngadok kangunen-unen abulan pitung dina. Labde karya si daneng don. Tusing taen kena hujan. Penonton ni start rame. Sebilang petang penonton ni ngancan ngeliunangan ni teke. Apa buat ni ngehorde. Sekata anak teke membalik. Bangun ideh pipis. Paling jenik duang dah setali.
Yen anak dua-dua teke mebalik. Bang ngidih pipis 100 tali. Keto masih kaki baglur. Setata kerunguan. Ajeng-ajengan apa je. Apa jane ane tagi starter ke sini. Unen-unene password di malam tahun baru. Mobil jazz mewarna putih super sadia. Kaki baglur kena neliang. Apa ane kejanjian membukti. Ia lega nyidangi sidang hujan. Bulan pitung dina. Ia liang. Makin mulih ke buleleng membekal tanah. Dasa alilan mobil jazz. Ia dot ngabarin cucone. Nanging tangga hina. Takut tu sing surprise. Malih benjang tiang adah bapa mangku ke sing raja. Tiang dot nawang rumah jerone. Nggih, suksema sauri kaki baglur bawah. Malam tahun baru. Petenge sidori. Unen-unen sik jumah ketut artawan. Penontonnya rame teke. Apa buen wayang cengblong aning igen. Jenik kelih 2 bajang mepunduk. Onyang demen mebalih wayang. Sambil nyantos pergantian tahun. Penonton ni rame suryak-suryak. Gitu masih kedut artawan milu kedek ngakak. Apa ani lampah anget tekian dalangi. Mekejang banyak. Diastun penonton ni rame beriak-beriak. Kaki baglur tu sing jekedek nang cepok. Ada kletak bayu ni tu sing luang. Kewala ye tu sing nawang cihna apun tu. Kenah nedot engal-engal mulih kebeleleng. Dot mapupul ajak keluarga mapan suba bulan pitung dina mepisah. Semengan luung keruyukan siape. Kaki baglur suba mataki-taki makingkin lakar mulih kebeleleng. Ia suba tu sing hidang nanggahang dot metemu. Apa buin lakar ngadiahin cucone mobil jazz. Ia dot nepukin cucone mesuryak girang ban man ngidih mobil mewah. Beh, bapa mangku suba tu sing dadi adengan mulih. Jantos dumun malih aja bos. Ngajeng dumun. Apang bayu ni segar luas kebeleleng. Kaki baglur nuut. Jani ia kesangu guling kambing. Kemas sajan ia ngajak. Ampura pak ketut. Dados kaput kidek dagingnya angon tiang gagapan mulih kebeleleng. Ketut artawan unden pembantu ni ngaput bikambing. Suud ngajeng. Kaki baglur datang hanga mulih. Ia nulak numpang di mobil Mercedes. Ia nagih numpang di mobil jazz. Kaki baglur takut. Nyanan mobil le buong kiriman ke beleleng. Kedut artawan laut makisid ke mobil jazz. Nimpalin kaki baglur. Mobil Mercedes tetap milu luas ngedut uri. Nekat di pempatan desa ni. Kaki baglur dot tuun. Ngelunin kerama desa ni. Nyobiahan ia mulih membekal mobil jazz. Kewala tumen pempatan desa ni su. Tu sing ada anak mejelawatan. Kenah ne bingung. Ada apa di desa tiang ini? Nekat di malun Balai Banjari. Kaki baglur makesiap. Keluarga ni tepukina medunungan itu. Ia tu sing ngidang nanggahang sebet. Mare ia nawang ulia bulan pitung dina. Desa ni lancah blabarago. Inggih. Suksema aturang titiang ring semeton sareng sami santukan sampun preside ledang arse. Mi arse yang titiang wajan cerpen puniki. Kirang langkung
dukung titiang Sinapura menawi wenten iwang antuk penguacenan titiangi mungwing sekadi sapuniki kewentenane suksema aturang titiang sampun presiden meluangkan waktu suksema taler ring semeton tiang sane sampun join puniki pun makeh puniki nggih wan rasa punika titiang presiden ngaturang cerpen ngwacen cerpen kekawian saking Made Sugianto pepudang titiang tok para mesanti Om Santi Santi Santi